pomaže Bog, braći i sestre. S obzirom da je deo godine kada naša pravoslavna crkva proslavlja najviše slava, ubacili smo novi proizvod, platni za slavski kolač, koji svima nama treba, a nekako i jedan lep poklon za domaćina kada idemo na slavu. Tako da možete izabrati oblik koji vama odgovara, okrugli ili četvrtast, i poručiti preko naših profila pravoslavnih radnika. Svako dobro.